Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphilile. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje. Akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nje nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje kuzokulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke nje lapho ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba engikulethele lona namhla sekuvelile laphana-ke okwenziwa-ke M_K-ke laphana ngaphakathi-ke ephalamende-ke impela engathi impela-ke bayishubisa-ke laphana-ke bakhuluma-ke ngolimi labo-ke isiZulu, kanti laphana-ke okungathi-ke umphathi wohlelo-ke lapha ephalamende-ke ngebala-ke umhlophe umlungu-ke kuxubene-ke lapha ephalamende-ke khona-ke namabhunu-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthwezwa ngami-ke mina phela into enza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ngisacela ukulaphana mase uzwile-ke le vidiyo lena-ke ungene ema-comments-ke ubhale umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicinezana ibhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje zizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Uyabona bafowethu lezi esiyithume ephalamende abaholi bethu manje, hhayi balifaka ngenkani lwebele. Hhayi lesiqeqesho futhi abasisebenzisayo ngathi basihlelile, yazi zivele y'caphune kancane la kuJoji. Uzizwe zithi point of order chairperson, ngeqholo usihlalo womlungu. What is the point of order, honorable member? Hhayi bese ivele idlela uMagebe Nkuzimalanga. Uthi awubona noMagebe udlayo uzothile futhi ayijahile. Kuthi kusenjalo esalalelena kuvele kuqhamuke enye esithethela isiXhosa. Hayi shaya isiXhosa semnandi. Ayinxamanga ubona ukuthi hayi ihamba nayo impela-ke manje koqunu, gijima nayo kocofa imvaba. Ilokhu imidonsa ayitatazeni. Qale manje lapho usihlalo afuna ama-headset asatatazela kuvele kuqhamuke enye erani bulabula sijangane. Gijime ngesitsonga, hambe kamnandi ngethsanini. Kamnandi athi ufuna nalona okumele amchazele naye akekho. Awusazi noma mhlambe ihleliwe yini lento, kodwa nje aziyalifaka abafethu kuyasijabulisa. Uthi uyalalela iramo, ngibulela speed, ngibulela speed ithwi. Yeah. Ngibojona nje. I know. Bayitapile lithwe ramnadi lisikayihlwela. Mele abelwazi ulimi lwethu. Kuthiwa isemthethweni zonke lezi limi ayisebenze phela sizizwe namazwe angaphandle ezwe ukuthi singabe ubani. Khosi niyangichaza nishaka kamnandi nje ngesizotha. Bambe ngakho bafana ningayidedeli ngelilanga ngisafisa ukuze ubunyeke eqhuma ngesilobelu. Kube mnandi nje. Uziqhenye mina ngomZulu ngiyasiqhenya ngolimi lami futhi anginamahloni okufunda ezinye izilimi ngiyazifunda nje ngoba phela ngumuntu ngiphila nabantu. Hayi bambe ngakho bafana.